Ia ka lympung ïalehkai football bahedu hapoh ka jylla ka balatip kum ka Meghalaya State League MSL Arhajar Arpulai lawan man plie mynta ka Sngi Thohdieng da myntri ka Sports and Youth Affairs ka sorkar jylla uba Shakliar Warjri ryngkat ka jingdonlang MLA ka thaiñ uma Wailadmiki Shylla madan Kiang Nangbah Stadium Jowai la pynshong shuh ya kani ka Sngi da ki jingïalehkai da ki kynnah school ki jingshah drill pat ki jingruai ki bala Damehun Syih ki nongwan pitkai ha kani ka Sngi sedang ya ka lympung MSL mynta ka snem Arhajar Arpulai haba pai sya ka jinga kun mynta ka Sngi hapreng ka Ñiaw Wasa FC persyaya ka Rangdajied Utd FC ha ka por lai beje no pai Sngi na ka liang ka kun hun ïalehkai jong ka Rangdajied Utd FC kala job da ar la not goal ya ki teki goal la tap da Wanlamsuk Nongkhlaw ha ka minute ka balai pusau jong ka kala step bat Damehun Syih ha ka minute ka bahan repo jong ka kalamit ka jinga kun hapreng kini ki ar kun hun kala long ka ba yakhaj bat ka ba itanat bha namar baro ar liang kilapan pau shisha ya ka sap ka phong ïalehkai ka ba kidon hapoh madan ïalehkai ka jinga kun la shy ka Sngi ka khatlai tarik kan nong hapreng ka youth club preng ka rong persya ka rumbai Laupersing SC ha ka por khat ar beje min Sngi kat ba ka latlabo SC persya ka senpen bhalang SC ha ka por lai beje no phai Sngi I was saying, but this dream is so alive. Toss the guide, walks in faith to achieve the star. Yeah. I know you have been so old, you never reach your goal, but in time you'll see it. When it's twisting in the skies and the book collide, it is yours and you take it, take it. Now it is yours and you take it, take it. Now it is mine and I'll take it. Oh, la 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 la, oh, la 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 la, oh, oh. It is mine and I'll take Jersey number 4, Shyllla. Jersey number 12, Civility Khong Malai. Jersey number 5, Medi Pranki Polen. Jersey number 3, Skemtik Salahe. Jersey 15, Soki Lamare. Jersey 10, Ni Ponghi Sumer. Jersey number 8, Dachngain Suklain. Jersey number 30, Felixen Bang. Jersey number 9, Wanlamsuk Nongkhlaw.
This is 5 meters wide. Mynta kita visible. Baik ini kendiat benar di belalet insya benar layu menidon ryngkat lang apa pie ini kemadan. Bana akan mau terus ni ke bangkeren. Kalau mengakermen bagani kan dia kesin ke bakado, ande nani sakmat na kapos ke kurangan sedang ayo dengan wan. Ngadap dekat jingkiman ke bakra bawa datang si benar umpadon. Sesisin pan ayo menidon ryngkat lang apa pie agani ke jul kemadan. Publik sibune ipi barok di belai khat ngobhai na. Penganuan mengadlok chiefgas nak kementaban plie ya kani ke Meghalaya State League. Ngadap dekat jingkiman ke bakra ke bangai bah kamtam makan ke jylla ke jumi mynta. Baling ba ka jingtri sitam gini association di bapher limba ka jingtri sitam gini team project di bapher mila bani baga quality no football ang ni hapoh ke jylla ke jumi bakat dang mi Sngi ke kipor kadang ya kipor kadang kam kiu susu mene ka bangi dang isom ang teng nang ong ni balben ang abang ipek gini ka game ngusarong besok men hadu kata-kata bunyi bakat quality jong football ang ni hapoh ke jylla ke jumi kelas and lagi kermen bakat dang mi kipor snem kadang ya bakat dang kam kiu susu nang ni sakmat ban amna film dah ainu kamtam ya ka MFA bana ka kapor ke jingtri sitam ke jongki ki thaulinti nakam ta kini ki khon samla ki jungi ya ka bakiyo ben kini simenta mungkin ki jadi kani ke jingya simenta ka jongki ke long ka jingli lat linti na ka benta jongki bani kermen balimba kani ka jingli lat linti limba ka jingya sitam ke jongki ni kermen ba omta kani ka madan ande ya koi ke sini si ibu di salon explore bakin lakai omtang ni madan re bakin sepoi bakin lakai na kamta ka India itu berkoi lane di nakoi di lympung di batang halor ini tayong ki wada priyangi wada perkat ki permanya kini ke program ni ke sini kublayo yo chiefgas embulom yong i colleague yong Wanlamsuk sport minister yong i Shakliar Warjri the youth carry ke jingwan yong hakini ka madan yong i hakini ki si duda daman skep ko jing terku ya ke sports yong i hakini ka thaiñ jantiang yong i kamuk wow khanai pi ni khajak hakini ki si duda Thohdieng ke jingwan yong sport minister yong i ryngkat wow deputy chief minister yong i the yo i ka assurance bahwa yo i ya ke sanction kamwa arpau santur ne bentau penbai ni kebadan but the yoile wa kani ka jingtular ke yang kingam put ke duka ke jingtular but nya kunen panai pi wa dang tu dang Ñiaw sport minister yang awal obu wa ke DPR kate de penchnar lai mata le jing tap ki go he say ne benta your sport minister